دنگ گل دنگ کردستانیه. جنابند نوچه رادیو دنگ گل دم با شیر و 25 قانون 2024 چهارشنبه لبروکسل ساعت 12 لآمده 14 گدارین هیشم بولتن روژه پیشکش بکن دم آزادی ربر آپویه. کالکان تجربه باکور و روجرات سوریه و ژتوایی سوریه را به مدل اندام کمیته ریوبر آپک که دوران کالکان ده بردوام نرخاندن خود گفت تجربه باکور و روجرات سوریه ژتوایی سوریه را مدل و جبلی و مدل سوریه نکاره دموکراتیک ببه. دوران کالکان گفت که لسوریه ناکوکی پرن اتنیکین پر جدا هنه زمان و مذهب جدا هنه سیستم دموکراتیک کنفدرال فدرال انجخ دکاره وان در دوران لحف کن بکه سیستم نه دموکراتیک نکارن خوال سرلنگان بگرن نکارن تشتکی باش با آفرینن دوی و رزانین که پشت سوریه ولی عراق و ایران جی بکه و نواه ولدانان جخوال ایران دور پیچه زختن لسر ایران و زیده تر ببن دولت ترکیه و دبینه و حتی جهت ایریشی مدل دموکراتیکیا کردین روژا واده که سوریه جی ریا پاخش کرنیه جخوال ریوبریا تایپ اردوغان پر خلص بویه لبر کتنیه و چه به سری ترکیه ندیاره مگوت بلا ترکیه دمه درباس نکه و به ریبره پره رونه لینکارن و فهم بکن که پر درنگ مانه ترکیه در فتح ونداده که ترکیه پشتی داگر کرنا افرینه و هنده ورندن به چتین پارامیلیتر سما اوره منبش داگر کر و کتنا و سرخوشی سرکتنه ده بجن ارتشا نتوه یا سوریه ارتش اکوانینه توا چتین پارامیلیترن ده بنگه هاوان چتیان ده اوسو هیه ده سلاتاری AKP و MHP و اردوغان به سرخوشی سرکتنه کتنه لخود خاپینن اگر به ریبرا پورا روننن اوی آزاد نکن پیش روژا ترکیه نینه. قصده به دهان چته هاتن کشتن نوید راگاندن یا هیزین سوریه دموکراتیک قصده داخیانیک و شاند او واقعیدان دولت ترکا داگر کر و سبه ایریش گندن قبیر ایمو یل روجلات باجار ما بجه کرد شروان ما برسوا ایرشان دا او شرکی گران روده ده لحر ما پرا قره قوزاقیجی هزین ما عربه که چته این دولت ترکا داگر کرده خاندن ده انجام ده دو چته هاتن کشتن ده همان دمیده دولت ترکا داگر کرد چرخره باجار سرینه بوم باران کرد لعنیا بنده و تشری نیجی شروانان ایرشن چتهان این لسر گندن مهشیت التواهین و خرب توینه یه نافچه ابو قلقت تک برن ده انجام ده به دهان چته هاتن کشتن و بریندار بون هزین ما دستانین سر دو تانکان و چکه اوبوس تبلی گلین و هروها پانزره که BMB و دو عربین دوچکال سر این چتهان امها کرن شر لوان هریمان دوام دکه سیهایی که دولت ترکا داگر کر هات خستن ایرشن دولت ترکا داگر کر ین سر روجاوای کردستان دوام دکن لهم بریوان ایرشان هزین یپگه و یپجه و هزین قصده برخودانه که به هم پانیشان دادن هری داوی هزین مجلس لشکری یا تلتم را گاندن که لباکور باجر بالافرکه به مروف یا بومب بارکری سیهایا دولت ترک خستن خواره دوی جن پیشروژا سوریه نو آوا بکن اندام ریوبریا مدیسا جنه یا سوریه عارفه بکر لسر روشا سوریه نو جه آنفیر آقفی بکر داخافتن خود او هاد بیشه رژیم باسه تکچو لی روشا نو یا لسوریه جین ندیاره مرجن جیانا جنان نگوهریه ریوبریا نو یا لشامه هتایی رو جبو جنان او ما فیوانتشتک نگوتیه جبو ویجی یکتیا جنان گرینگه اگر وسا بدوما وک رژیم باسه و جن جهر مافی بپار بمینن عارفه بکر گوت که دوره لبر ریوبریا نو یا لشامه هیه اوها گوت
دوی آخوبتا به هزاران جنین ده سردما باسه ده هاتر شهید کرن یان جی آخوبتا و ندیاره وره پرسین. خالا دویمین جی اوه که لدورین وکا افرین گریسپی سرکانی بابو ازازه به سدان جن شهید بون دوی حساب وان وره پرسین. عارفه بکر وها دوام دکه دما آزادی و دما جنیه دوی جن بی جداهی یکتیا خواه خورد بکن دوی هر وها ده دستور بنگهین آنو جی پاراستنا مافی جنان مسوگر ببه. شیخ مخشوت الخزنوی دوی ام دستکفتین خواه بپارزن. شیخ مرشید الخزنوی برتک نشان ایرشین داگیرکاری دا بانگا یکیتی کرو گوت دوی ام دستکفتین خواه بپارزن سرکفتن و جاره یامبه. اباب صد سالا هولدانک هبو گو کرد نمینن ملت کرد بشتینن همو سیاست خودکار آنین گومت نبکن کشتن بکار آنین گردن گرن زمان ما محروم کرن روژکی نو دی سوریای دتینی بساندن دیروک جبو 100 سال ورجی تینی بساندن لهر جهی از دبیجم و تکرار دکم دیروک امنها خط وید نیبسینن زاروک ما نبین ما هاوان خط گند نیبسینن و بخوینن پیوستی کی گلکی مازن هیا ایرو گو ام هفدو بگرن جبر بیکی لهر جهی از دبیجم بسر بلندایی به افتخار شیاری خوبن دخت میسور هنا لی مقاتبن شیار بن و ندن عرده شیار بن دوراوی خو کومکن اب هر دو خط ویسور اون او دیروکا 100 سالا وری و بنی بسینی اواکو زاروک وجوره بیجن ساعتا و خوش بی یا یکم ریوبریا قربانی کی گلکی مزن بخوینا کچو خورت مو آبا کر خطا وی سور یا دوامین هیزا وی لشکریه هیزا وی عسکریه قصد هشکرش مرد بیجم شربناكم فديناكم دمك والفشنا ملتي خبزكم جهه سربلندائي يجبره از بشاش وجبه خوا دمك وازبيدا خوازل وبكم جبرقو ايرو ديروكا كينون تاني بصاندن روجا مان ونمانيا يا امي تاب خبيبنا سر هبدو يا امي تاب تيك بشن جبر بيكي اب هر دو خانه وی سرکی بون شیخ علی ارکک دیروکی لپیشامه دوی ام ببنیک جبو نرخاندنا گشدان انداوی این سوریه و روشا کردان به پیشنگی کمیته دیالوگا کردی لقامش لوی جوینک برفره هات پیکانین. تکلدار مجاره سکرتر گشتی پارتیا یکتی دموکراتا کرد لسوریه یکتی محمد شیخ علی جه آجانسا آن ایراقف گود نها دستلاتاریه که نو لشامه هیه. کرد جی بشک جدا جواکین لسوریه. جوین آمه جی گرینگه او دوی تشه سیاستا کرد دیار به او دکاربن به یک ریزی دینن پیشیا دستلاتاریا نو یا شامه. پیکانینا دیالوگا کردی دیالوگا کردی عربی دیالوگا سوریه‌ای جبو جواکا پررنگی یا سوریه گلکی گرینگه دوی خالین هفوش بندیتن نقاش بین کرن و بکن رشنویس و هر کسی امزه بکه. شیخ علی هری داوی گوت گل خالین مین هفوشنه پاراستنا ناسنامه کردی لسوریه مترسین جیتین دجی هبونو ناسنامه گله کرد لهمبر ایوان مترسیان تدبیر دوی بینگرتن.
فرهاد کوچک دولت ترک لروجاوا سوچ دکه. اندام پارلمانتا ایالت برلین و پارلمانتر پارتیا چپ دیلین که فرهاد کوچک شهید کرنا روزنامه‌وان ناظم داشتان و جیهان بیلگین شرمزار کرد و گفت دولت ترک به بدن کرنا چاپمنی و شهید کرنا روزنامه‌وانان دخوازه کردیان خوین قرش و شهره. دولت ترک لروجاوا و باشور لهمبری گل سیویل کومکوجیان دکه. ev êriş ne tenê li hemberî gelên li herêmê ye, di heman demê de hukuk û mafê mirovan yên navneteweyî tune dihesibîne. Ferhat Koçak, firotuna çekan ya desilatariya Almanya ya federal ji bo Tirkiye jî bi tundî rexne kir û got, artêşa Tirk bi binbêkirina hukuka navneteweyî operasyonan li herêmên Kurdan dike. Di van operasyonan de çekên Elman bikartîne. Desilatariya Elman jî li pêşberî van binbêkirinan bêdeng dimîne. Türkiye jî penaperan weke şantajê bikartîne. Eger Türkiye weke hevalbendekî stratejîk e, divê li hemberî Ewropa şantajê neke. Lê bahaneyên Tirkiye û sûcên dike jî her diçe zêde dibin. Ferhat Koçak herî dawî got, divê desilatariya Almanya siyaseta kriminalîzekirina aktivîstên siyasî û civaka Kurd terk bike. Divê parezvanên mafên mirovan û tevgerên çep hîn bêhtir piştgiriyê bidin Kurdan. Kejara Avrupayê ji bo parastina şoreşa jinê bang kir. Komelgeha jinên azata Rojhilatê Kurdistanê Kejariya Ewropa têkildarî êrişên Dewleta Tirka dagirker daxuyaniyek da. Kejarê got ku êrişên Dewleta Tirkiya dagirker û bêdengiya heyî nîşan dide ku êriş ji bo têkbirina hemû destkeftiyên şoreşa jinê şoreşa demokratîka gelane. Kejarê berxwedana jinên pêşeng û gelên azadîxwaziyên Rojava û Sûriye silav kirin û got ji bo xurtkirina destkeftiyên xwişkên xwe yên li Rojava û Sûriye em piştgiriyê xwe xurt bikin. Em bang li partî û rêxistinên civakî yên azadîxwaz, feminîst û sivîl ên li Ewropayê dikin ku piştgiriyê bidin destkeftiyên şoreşa jinan a li Rojava û Sûriye. Li Sûriye rewş û pêşeroja jinan hat nîxaşkirin. Meclisa jinan jî li darxistina komxebatê armanc dike ku nêrîn û pêşniyarên jinan bigire û plansaziyekê çêbike. Endama Kongreya Star Rûken Ehmed balkişan ser rewşa jinên li herêmên dagirkirî û got li dijî jinan rojane sûcên mirovî tên kirin. Metirsî hene ku pergala desilatariya nû ya Sûriye bibe İslamî. Behsa polîsên exlaqê dikin. Gelek bûyer çêbûn ku ji jinan hatiye xwestin ku bikevin hicabê. Lewma divê em hewl bidin dewleteke pirrengî û demokratîk ava bikin. Rûken Ehmed got ku ji bo parastina destkeftiyên jinan hevgirtin lazim e. Projeya rêveberiya xweser ji bo jinên Sûriyê hêviya herî mezin e. Piştî axaftina Rûken Ehmed nîqaş û nirxandin hatin kirin. Di encama nîqaş û axaftinan de biryar hate girtin ku piştgiriya yekîneyên parastina jin YPJ bikirin. Jinan got ku evê nûnertiya xwe di Sûriyeyeke pirrengî de bikin. Divê jin têkiliyên bi jinên Sûriye re çêbikin. Divê mafên gelên Kurd di destûra Sûriyê de bên parastin û rê li pêşa şer û nijadperestiyê bê girtin. Şêniyên hesekê ji bo piştgiriya xwe bi qesedê re nîşan bidin meşeke girseyî li darxistin. Di meşê de bi 10,000 kes amade bûn û girêdana xwe ya bi rêveberiya xweser û hêzên nû yên leşkerî re bi duruşmeyan raber kirin. نؤكد لكم بأنه بعد رحيل بشار الأسد وسقوط نظام البعث تبدأ مرحلة جديدة في سوريا. في هذه المرحلة نؤكد
أن سوريا يجب أن تكون للجميع، وأن قوات سوريا الديمقراطية قوات حماية للجميع، وأن هذه المنطقة أصبحت نموذجا لتطبيق النظام الديمقراطي وأخوة الشعوب، أصبحت مثالا لطليعة المرأة وحرية المرأة، أصبحت نموذجا يمكن الاعتماد عليه لبناء سوريا الجديدة. جميعا بالشكر الجزيل مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنصر. نحن جميعا نحو الحرية، نحو الحرية، نحو الحرية. لتورینوی پروتستو دولت ترکیه شی حقیقت دکه لإيطاليا باجار تورينو شهيد كرنا روجنامه و نازم داشتان و جيهان بيلگين هات پروتستو کرن. کردستانی و دفند کردستان لبر رای تیوی کم بون و بدنگی رای تیوی یا لهمبری کریارین دولت ترک که روجنامه فاندکه آرمانج و شهید دکه شرمزار کرن. لسر ناوی گرسه داخوینه کات داین و هات گوتن. دولت ترکا داگر کرد ده شخص روجنامه وان کرد ده حقیقت دکه آرمانج و کریارین خوین قرش و دشیره. دوی رای گشتیا اوروپا و ایتالیا لدیجی ایرشن داگرکری و قرکرنه بدنگ نمینه. ده چالاکی ده بلاوک شیهاتن بلاف کرن. گریلا تیوی لسر چالاکیان کلیبک بالکش وشاند. گریلاین کردستان برخودان لهمبری داگرکری بیناور دوام دکن. و برخودانه به متود جدا راد خبر چاوین جواکی هری داوی لسر چالاکین خواه و باندورا و یا لسر لشکرین ارتش ترکا داگرکر کلیبک چکر. دی کلیب ده تاکتیک نوژن این گریلایان لسر کاغذ تین خیز کرن. گریلا بالافر به مروف آب بومب بارکری خیز دکه. لبن بالافر جی لشکر ترک این کتیه تایا مرنه دخویه. هروها دی کلیب ده بریارات دوام کرنا برخودانه تیرا برکرن. لسمسور و قرشهیره دو جن هاتن قتل کرن. لترکیه و کردستان کشتن جنان دوام دکن. جنا بناوه ها که به آسوبای ما رزوجاندی بو و دو جانی بو لمالا خوایا قرشهیره باوایی که بریندار هات دیتن. تیمین تندرستی اوراکرن خوشخانه و لور به سزریان ببکاوه هات خلاص کرن. لتوی هولدانان ها آیه جیان خوش دستا. هات دیار کرن که آسوبای ما لی ایدره کار دکه و جبو دستور سالانه هاتی قرشهیره. اسرا آگار جی لمالا خوایا لگند پلش یک گریدای نافچه یا کولکه یا سمسوره با آوائی که بریندار هات دیتن. اسرا آگارا را کرن نخوشخانه یا کختا یا دولته. لیته به همون مداخله جی جیان خواه جدستا. گوتار نجا بلتن ما بداوی بود دم باش.